Ja, nu skal vi skriva heim til tøynar løyde letter frå. Og her sier jeg fra how very well I feel. Det landet så jeg nu at jeg har førja Molly right. Så vonlig at you understand me see. Det landet så jeg nu at jeg fra førja landet får. Men nå vet jeg du tell my little friend. Shut up, oh my darling, to swipe me with another man. Skal vi elska det until my bitter end. If fruskor I helt alright, der kom smerra del del. Boy, their money færa ikkje opp with me. Og I prali ikkje da I sier ikkje det quite a lot. Av William Henson's factory fabric. Vi sorger fra dittes på kæra dronjen bunja her. Og at han var killed at kvölde vi bestod. Da han skilde is vi Jimmy Boy tar for I landa I kvöld. Ja, så gongsmert til I boi no Liverpool. Du så donkey som så at den gamla nu kvitt. Vi skriva heim og via hissa bøn. Og nu iver her til mynta her vi så ofta drøm. Vi åttan kanst du tæta unga vi. Men nu endi mitt brev og måni at du skriva kjøtt. Min adressa hon her men right today. Mr. Alfred Anderson, 101 Park Avenue, Boston City, Indiana, USA.